Allah'ın akşamı, İpal akşamı inşallah kanasına yaparım. Vijek derzi kavalamın. İpal derzi o paluno, kavalamın pauza, jacija i posle pitanja odgovori kavalamın kosi kažete kako šeho. A zasigurno bi trebalo kavalamın biti interesovane bud pitanja, kavalamın biti interesovane fejače. Tabi zamolio sahib praned inšallah ta'ala, kad te pašom kad tango šejh inšallah, se kad debi islamesu si, kanaka vačarol predavači te pašijaca, te tašunare sose, se klasi Allah Allahe se prvo, Đelešane te bije pingamere se sallahu selam, kvasi respekti prema o Kur'anu, prema o šerijat, prema Allah Đelevara, te su niti pingamere se sallahu selam, kad te došlo pred Anglal, Somaj Paše, i vi Somaj Paše sam, vi amari lesi Maj Paše, te rahmetullahi si Maj Paše, kamen yargılar. Böyle şey. Paşam kalari. Çok koyar yok ha. Oran poco şahit abi. Tamam. Çektin aynı şu bu. Tatovala. Мека наресем кај аеродроми, пена па најбре кај шудри шведска. Пена на че шудри, па нај шудри. Allah ete. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم أما بعد الحمد لله سبحانه وتعالى صلاة سلامي كما رمانغو رسول محمد عليه الصلاة والسلام لسي племени темчасно породица сахаба табин ва атба'u табин pesoko insani koja iskreno se dileđi ko jom al-qiyamah Allahumma amin. Molio Allah subhanahu wa ta'ala te čuvamin kotarko so Allahi ka podučine ko dini hem ispravno te razumi a kao dini Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Za okolaj palso avile već kasno te objasni dakle o koja su na kamenu prvo dersi pa zatim sjameno dojtem na diman što inšallah ka završio trito. Pa ako Allahi di nabere četiko vreme, onda kad nastavi možda još ne savjet drsence, inša Allahu ta'ala. Dakle, samen o dersi kotar o imani, objasni sadam i definicija, dakle, jezičko terminologija, o imani su značil, pa di nam, dakle, kote govor kotar ulema, hem objasni sadam kotar kola knjige li nam. Isto da ja te objasni sadam, dakle, so sastojil pe o imani sastoji pe dakle kičib, Andrej ko kalbihim kiradne emanošesi, sar su sjameno govor, al imanu qavlu bil lisan, o imani dakle ko govor. I'tiqadu bil janan, te potvrdile kalbesa, wa amelu bil javari, hem te prezentirile dakle trupesa. Al imanu yazidu, o imani ojačil, wa yanqus, hem oslabil o imani. Jezidu fi ta'atillah, ojačil ko pokornost prema Allah subhanahu wa ta'ala. Primjer, ko Ramazani, da li smanji pa mora imani? Na nikako. Wajankusu fil ma'asi, a oslabil ke harama. Čačima se oslabil. Primjer, manuška napio alkohol, kocka, čelo i tako dalje. Da li ojačil pilesko imani? Na nikako. Hem kada ka utučeo manuš sopheno, vala će nam iđe dersi oslabi sela mora imani. Trubute penele siritu te ubasok Allah azzawajal. So se pazi sartu kotare haramo na kolačerina. Quando si upe te smanjil pe manošesko imani. Quando si upe. A kanan siamen dui dersora, nijanama kanan dali te birov katara kala dui o dui to ili o trito. A? Siamen okvaso si radosno hem, okvaso najradosno. Mate pena tužno. Ali akva si jangi peso morate te si čija. Prvo sjameno način sar barol o imani. Sar ojačil o imani. Hem dikha pralaren, i osnovu kotala marodini, si o imani ko Allah subhanahu wa ta'ala. Hem kelesko dhatija. To jeste ko biće Allah subhanahu wa ta'ala fi asmaihi wa sifatihi.
ke Allahe se alava, ke Allahe sko sifati. Tamam. A upravo o tevhidi podelio preso tevhidu rububija, wal uluhija, hem asma'u wa sifat. Dakle, tevhidi, odnosno o imani tawolamin kakava. A zatim tawolamin o imani ke radnje Allah subhanahu wa ta'ala. Ki radnje. Primer, semen hadisi kod Rasuli sallallahu alaihi wa sallam, subhanahu wa Rasul alaihi sallatu wa sallam, svako jenzilu Rabbuna ila samai dunja. Allah subhanahu wa ta'ala hulul ki havaj ki zadnjo havaj dunja lukosi. Tako račate. Pa sili kod rokova terodomandara oprosti se. Sar hulula kala radnja Allah subhanahu wa ta'ala, amin pača. Ama nikako primjer ni lako akava. Amin morate potvrditi akava subhanahu Rasuli sallallahu alaihi wa sallam subhanahu. Među Allah azza wa jalla haberi su ovdje amin dakle. Morate pača kusakava. Ili istava ala al-arš, Allahi uzvisi sajlu upralo arši. Pa subhanahu von prevodi na kava sar vladisar da aršesa. Ili primjer su spominju Allah azza wa jalla, ja iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bil yadayya. O iblis, sos precisadato te pereki se jedava o koleka stori sardemne mure dui vastenca. Allah je kate spominju dui vastenca. Nemki gramatika kanave ko kuranskoj ajeti, akava yadayya označil za prisvojno zamenica. Allah kur krepisi pripisa dakao. Pa sar šajme sar stvorenje te zameniva kao Allah skazao ovdje. Em katar linđa kao. Jer kada bi ovo čisto pravo imani, onda ne bi desi napjaka buča. Kad i kaj su dagate, sahabora nikad ni počeli katar Allahi, kaj Allahi. Ili sad su desi samo katar koja robkinja, pela fisama. I to je to, završimo se. Ni počeli sar Allahi izgledil, sar Allahi istečili i tako dalje. Pa dakle, ta ulamen o imani ko zatija, to jest ko bića Allah subhanahu wa ta'ala, ke salavajim, ko sifati, ke radnje Allah azza wa jal, ke riznice su Allahi posjeduju. Riznice Allah azza wa jal. Ko wad wal wa'id. Što znači preka wad wal wa'id? Ko obećanje Allah su obeći sarda zapire, lače robora kola si pokorna Allah subhanahu wa ta'ala. Hem i pretnja su Allahi preti sarda za kola su si nepokorna. Morate pa čak sakava te potvrdi. Jer kada ne bi potvrdi sakava, onda manuš bi ovo kotakula hasarde. Inna dina inda Allahi islam. Čačima se pravo je priznato vero kao Allah si islami. Femen jebtegi gajra l'islame dinan. Pa ko manžolija ver dini osim i vera, falan yuqbala minh. Najle se kaboli. Wa huwa fil ahireti min al-khasirin. Au ko ahireti kao kotaro, kotarkoa hasarde. Wa man a'rada an dhikri, kodoro kotarmuro spominipe, fa inna lahu ma'ishatan danka. Čačima sele kaole teskobno paro životu. Wa nahšuruhu yawma al-qiyamati a'ma, hem ko sudno čovjeka proživlje sa koro. Tamam? Jer kada bi Allah meno imani, onda bi Allah sa okola so pokorisadama Allah subhanahu wa ta'ala. Dakle, ta ulamena kao i osnova, dakle, kod rodini si ta ulamena kao imani, ko tevhidu ar-rububija, ar-uluhija, asma'u wa sifat, ke radnja Allah subhanahu wa ta'ala, ke riznice Allah azza wa jalla su posjeduju, ko obećanje su Allah obećil, hem, dakle, ki pretnja su Allah subhanahu wa ta'ala pretil. Hem dika pralane, saj insanesku ameli, hem ibadeti izgradimo si, ke je osnova imani si. Jer kada ne bila amena kao imani, ne bila amena si ibadeti. Ama sad kao ibadeti su amen čera. Dakle, sad se ovo i izgradimo, ke je osnova imani si. Hem, sad postojanja kao imani vopsi uslov da bi avola ko Allahi amar ibadeti kabuli. Ako ne kao imani sad su pendam, kuransko ajeti, Allahi jelle šanu ka pretvorili manuše se kojom al-qiyama ki prašina. Во uzalud troši sada piro vreme, jer najsa ubedimo, najse lo yaqini, ubeđenje ko Allah subhanahu wa ta'ala za jek određenu ameli su kao nagradimo. Samo zavisnosti kateri količina hemo načinu kvaliteti sarvov čerdakova
o imani, inshallah ta'ala, kada bu čak objasni. Hem dika ako o imani smanjilpe, onda smanjilpe hem o ibadeti. Hem ako imani ojačilpe hem o ibadeti. Neminovno si kotara kada te odvoji. Na što te odvoji? Nikako. Ako imani manušesko, dakle smanjilpe hem o ibadeta, a smanjilpe hem o ameli i radnjan kavadini. Smanjilpe. A isto da gate smanjilpe hem o ibadeti. Hem dikaj manušenko najko ibadeti. Jer kada bi Allah koja imani morate prezentirati motonle, to jeste tamen pokorna Allah se subhanahu wa ta'ala. Najren i radnja prema Allah azza wa jal, najren ibadeti. Hem puče da li se uopšte imani kekava trupi. Tamam. Hem za suprotno, kana kad kajmanuše su barilo lesko imani, so ojači sarda lesko imani, odnosno ojači savo lesko imani kereste, dikare pokorno, jer sada kodini, namaze poče sada tečeo, poče sada te klanjil i tako dalje. Hem dikaka te ke suratul Anfal, kod dojto kuransko ajete, so Allah subhanahu wa ta'ala penu, إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Čačima se prave mu'mina rasio kola, إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Kana spomenil pe Allah i lenđe kalbora treperin izdan. Kotar koja spomenil pe Allah subhanahu wa ta'ala. Ena kana koja sa solinjeni save frakcije, kana spomenil pe Allah i počinite treperin teče ne sa buča radnje, so najki praksa Resulesi sallallahu alaihi wa sallam. Jer majla čo zikri naštite čera kotro zikri Resules kaj salatu wa sallam. Tamam? Dakle, wajilat kulubahum wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Hem kasi kuransko ajeti sar dokazi kaj o imani ojačil. Jesi tu frakcije so penen o imani si samo ko govor. Tepene šhadu an la ilaha illallah, ma ki radnja ni postojil, ko kalbi ni postojil. Ali na, o imani da si hem ko govor, hem te potvrdi kalbesa, hem te prezentiri trupesa. A kao dika isto Resula sallallahu alaihi wasallam. Isto da gate čega. Hem, dakle, Allah azza wa jalla objasnjava, wa idha tuliyat alaihim ayatuhu, hem kana znakora Allahe se mothodol pelinđe, mu'minenđe. Znakora Allahe se. Ajetora. Zadethum imanan. Lingo imani ojači. A kao zadet, a ovo kotaro arapsko lafi koreno zijade. Zijade znači upe plus. Zadethum imanan. Lingo imani ojači. Kao si dokazi kuranska jeti. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Hem ke piru gospodari oslonite. O tevekkuli pe Allah subhanahu wa ta'ala. Sami naver kuransko ajeti su Allah subhanahu wa ta'ala objasnjavajući ki surat al-Fath, ko štartu kuransko ajeti. Huwa alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah si oko sumuču spokojnost, to jeste o smirenost ke kalbora mu'minenđe. Lijezadu imanan ma imanihim. Da bi ojačila lengo imani imanesa. Znači, Allah azza wa jalla se ukova. Somučol sakina. Sakina si smirenost, spokojnost. Smirenost. Jer kada ne bi Allah sa Allahesko, sa su samim kuransko ajeti, وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Kada ne bi Allah sa Allahesko fadileti, lačipe, dobrota, وَرَحْمَتُهُ, hem lesko rahmeti, lesko milost, لَكُنْتُ مِنَ الْخَاسِرِينَ, bijavena sa kotare propalice, hasarde. Tamam, hem sar su sami dakle jakate. Huwa alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Osio ko su močuo smirenost ki kalbore mu'mineđe, so se lijezadu imanan ma imanihim, da bi ojačila lingo imani imanesa. Walillahi jundu samavati wal ard. Allah je sila da kjeri si vojska, ki havajhim ki phu, wa kana Allahu aliman hakima. Allah je azza wa jalla si ukva, sa usi alim, sve znajući hem hakim, mudro. Dakle, sar subhanam, majla čo ameli si o ameli kotar akava amaro imani. Hem ko manžul te ostvaril akava imani morate sredil ne se buča. Akava pamtina kara. Ma bistare.
Команџо, буци фино каја шема кана те памтила. Со се те памтила и родер си кога као мора после те разумие. Опрво со мора те уложи труд, те постигни акава имани. Мора те трудите. Сахабора труди сајде. Па због коле степенен, мунафикора ни постои саде ки Мека. А до ки Мединава. Со се, ки Мека мунафико ни постои саде о себе писо о ислами са ко тајност, нако јавност. Па када би му тона презентирина кава имани, со значи пеко, о шо роби джала. Хем, котар мухаджирора, најсе са мунафикора. Jer on korkor primisa do islami pire volja se, hem uke piro mare, pire pašutnen i tako dalje. Hem najsa potrebno tamo munafikora. Dok i Medina, ja, postoji sade munafikora. Jer ko javnost kana avilo Resuli sallallahu alaihi wa sallam primosadeli staro islami, Aus hem Hazraj, kala se duj plemenora katri Jahudije, jer ki Medina živi sade Jahudije. Aus Hazraj bejnu Qurejda, bejnu Nadir, taj Qajnuqa. Kala se kola plemenora kotar Jahudije. Aus hem Hazreć ko javnost primosade u islami. Hem kotor Hazreć Abdullah ibn Sebe ibn Salud. Ovo sa vođa munafiku. Vov trubijata ovo poglavari. Ali pošto avilo Resuli sallallahu alaihi wa sallam više kvat hanajne, hem uvek sa protiv o Resuli sallallahu alaihi wa sallam Andre. Kate ki peste, iako ni spoli sarda koja piro licemerstvo prema Resuli sallallahu alaihi wa sallam. Hem ni trudi sare te resena kava imani. Ni trudi sada, odnosno ni trudi sare te resena kava imani za suprotno dikha soje sahabo rekana muke pe familjen muke pomali. Hem trudi sare za kava imani Allahi dinare na kava mali. Dinare ne Resuli sallallahu alaihi wa sallam. Hem zadovoljno, Allahi penone radi Allahu anhu wa radu anhu. Allahi sinenca zadovoljno, hem on se devle sa zadovoljno. Trudi sajde te resete kakava imani. Čerde hijđar kotor kufr ko imani, ko pačipe prema Allahi subhanahu wa ta'ala. Dakle, o prvo sosi o insani te trudilpe te resoke kakava imani. Koja se broj jek. O broj duj, o insani te trudilpe te okoristilpe, odnosno te aračol akava imani. Nakon so reslana akava imani truditu te aračel, te sačuvile kitute. Ma dozvoni sarte i klop. Jer spominje pe o govor katar Osmani radijallahu ta'ala anhu. Sito ke knjiga Al-Khulafa al-Kiram, Al-Kalam lil-Khulafa al-Kiram. 271 strana misli kesi. Spominje pe o govor katar Osmani radijallahu ta'ala anhu. Hem sopenu, mu'mine tributa vole dar devlestar. Koja dar? Jer Allah spominje među Kur'ansko ajeti, ja juhelledina aminu, tekullah. Daran kotar Allah i okunu me asadikin, aveno korinco su si, dakle, čačutne su vačerin samo hako. Ja ejuheledina amenu, otumin kula pačan, ittakullaha haqqa tuqatihi, daran istinsko kotar odol, volate mutuna illa vantu muslimun, hem amerin avelo sim sar muslimaj. Hem ovo spominjala međakana, oprvo so te daral o insani kotar Allahi, so šaj o Allahi telo vilesko dini, hem vilesko imani. Koja šajte desete. Šajte desupe manošese. Allahi telo vilesko dini, hem vilesko imani. Zbog odersi koja morate si džara, sjaka te primjera tela bud primjera. Pa kotor vreme Resulesku sallallahu alaihi sallam, pa ke tabinar, pa ke amara džve sutno vreme. So čačima se manuša, muke o imani, hem džele ko kufur, ko neverstvo. Zarad ne samo korisno, odnosno dunjavnoško koristi. Dakle, sad sophendam, ako manđete do reseke kava imani, o čisto, ispravno imani, mora so te truditu te aveđike kava imani. Odito morate aračeja kava imani, to čuvilen, ma dozori sarte na šok tutar. Otrito te okoristito kotara kava imani. Te okoristito kotara kava imani. So se spominje kava, o iblisi, da li se spominju pe sosi kotar nevernikora. Odnosno su uopće da širka Allah se azzawajal. Nikad neće da širka. Emo pendame pa čavko Allah azzawajal. Sigate. Dikao kroz dosta kuranska etori, kroz hadisora, kroz koja se spominju amin islamsko ulema, ovo se koja su pa čavko Allah subhanahu wa ta'ala.
ali nije u koristi salo ko trpiro imani. Ako se plaća, ama naj se koristi. Naj se koristi. Aba negeri sardate pero ki se jadao. Ema kao si dokazi su ovo najkotari melekora. Melekora pere ki se jadao. Allah je odvojil. Aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Negeri sardahim kiburđija čerdilo, uštilo upravda kao Adem ali sallatu wasalam, wa kana min al-kafirin, a sad kotar su negeri noćačipe. Pa dakle, nije u koristi sad kotar koja imani su sadi kireste. Ovo, a vi logika koja imani, ama nije u koristi sad, sarbuta me da rađuju. Nije u koristim pe kotar koja imani. O štartu opravdaren, ako si te širil pe o imani, te proširija kao imani. Dika sahabar, wallahi, ponekad dovoljno salenca te beše, te osjeti koja imani. Ponekad si to i omanuš koja si pokorna Allahe se, dovoljno silesa te beše te osjeti o koja i dar prema do. Te osjeti devle kana sivo prisutno kote. Si to ga se manuša. A si to Allah i manuša isto ga save, kana bešere sa dovoljno se to osjeti šeitane. Dovoljno se to osjeti i težina i kazna sar Allah ili kaznine pa strava ima manušen da utrija. Dakle, te okoristim pe manuša ko tarkova imani. Bijavila sa okoa čudno o manuš kovara je sloko imani, kovara kapiro imani, kovara koristi sajlo ko tarpiro imani, ta na proširila kao imani. Čudno bijavila sa okoa. Svi to manuša, da baš spominjili kućenjako, ko je umel qiyama e manuša ka požalim pe, odnosno kad dičen i došte te čonke avereste. Pa meni primosadimi sami primer ili meni si čilemo od dini ili ni čardinim ko propisi, zbog akava kao manušen penu, jek primer samo. Pa on zamisля că n-am pașătut pe șoic manuș să n-ai muslimani. Hem dikatut. Hem că n-acolo că eu în qiyama atul ser muslimani, că pe ya Allah kawa si sebe pisi soni objasni sa da manju islami. Vosi došalo. Ali morate jana sarte wajadilhum billati hi ahsan. Len se raspravi cu mai la ce način. Hem dikat halaren ko akava čero, akala štarbuča. Oprvo sobheno, te truditu te rese ko imani. Odito, te očuvi, odnosno te račakava imani. Otrito, sosi. Širine. Ha? Te širine imani. Te okoristitut, kotor imani hemo štartu, te širio imani. Akala štarbuča, ko čero akava, Allahi ga sa manuše se sobheno, si tu Kur'anska ajete ki suratu Ankebut, وشوردش هي نطيت الله عز وجل فنو والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا أقول بوريل بك أمرودرم بوريل بك رسول إيماني بوريل بك تجارو لكوا إيماني والله جماعة سكان سي بري بربر كل يومين ستجارة قصو إيماني ها فنو لنهدينهم سبلنا أمين كبوتين كأمرودرم وإن الله لمع المحسنين Allah i se okolinca kola si muhsinora, kola si lače manuša, ispravne manuša. Allah i si ga savenca, ki uputa, Allah je uputina. Allah i se okoliko očuvil ga save manušen, očuvil go imani, a račolin go imani. Hema kana vol oko o način sarte poveći o imani. Sarte barava memuro imani, sarte ojačiv memuro imani. Postoji but načinora. Ne sa velendar si, ako si o džangjepe. Oprvo se mora tautu to džangjepe, odnosno o znanje prema čero gospodari. Fa'alam annahu la ilaha illa Allah. Džan, kaj najaver dol osim Allah subhanahu wa ta'ala. Prvo Allah subhanahu wa ta'ala, fa'alam, i'alam, džan, si čo, studiri. Anglavne golika pinđare čero gospodari, morate si čo lesta. Jer kava dini, jedino dini koja naredil, te si čo, te studiri, ta ve obrazime, a kao se odini Allah subhanahu wa ta'ala. Dakle, te ovome piđaripe kotara mara Allah subhanahu wa ta'ala, kotara Allah salava, kotara sifate Allah subhanahu wa ta'ala. Primer, kada samo eke ajtul kursi. Allahu la ilaha illahu. Na verdol osim Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu la ilaha illahu, hayyul qayyum. O život o večno. La ta'khuduhu sinatun wala nawm. Ni lole,
дека не астароле нити од дремеж, нити од сан. Дремеж се кога джано ко тренутак те астаролтото. Нити од дремеж, нити од сан. Дремеж си можда ќе не са секунди. Нити од сан, нити од сепе. Лаху ма фи самавати ва ма фи ал-ард. Леско се кога со си ки хавај кепху. Мен делледи јешфау индаху илла би идни. Па дека ќе лесте шефати шајтелу само окова те заузмил пе илла би идни. Осим се извинеса. Таман? Хем сарджал пе још? Којану? Ја'лему мен делледи јешфау индаху илла би идни. Черала лекаси авер куранска јети. Дека ќе лесте излечил пе сарало ко превод. Којану ке куранско ајети? Джалин ајету курси. Джалин значи кате ајету курси. Ја'лему ма бейна ајдихим ва ма халфахум. Джанол оквасо си ангиленде ем оквасо си падиленде. Ем бута вера куранска ајетора со инџарена мен те спознаи ко се мор право Господаре, ко се мор Аллах субханаху ва та'ала. Hem kana god ka baro amaro janglipe prema Allah subhanahu wa ta'ala o imani uvek ka baro prema Allah azza wa jalla hem poštovanje prema liste. Hem te mangale sa posebno Allah subhanahu wa ta'ala. Odito te razmislilo insani kotare zna kora Allah subhanahu wa ta'ala. Te razmisli kota Allah azza wa jalla. Sora Allah subhanahu wa ta'ala stvori sada insani. Te razmisli kotare havaj. Hem penen Котара сифати муъминиско си, со Аллах азза ва џал спомни ко куранско ајети ко суратул Имран, шо тај њаврдеш тај ајети. Аллазина јазкуруна Аллаха қијамен. Окола спомнин Аллахе ко қијама. Ва суџуден, хем ки сеџадава. Ва ала џунубихим. Џунуб спомнил пекате ко куранско ајети во инсани канаџалте со чопеки страна, пример, десна страна. Ема кате un razmislim către Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَتَفَكَّرُونَ hem ficirava cerem, to este razmislim ma fi khalqi samawati wal ard. Okwaso siki hawa hem kiphu. وَيَقُولُونَ hem vačaren Rabbena o tu amaro gospodari ma khalaqta hada batila. Nistvori sadan to akatik badijava za džabe. Si akava sile lesko cilj so tu stvori sadan. Subhanaka neka ve slavimo ja Rab. Subhanaka faqina azaben nar. Araka min kod rijage džahnemisi. A kao se okolo sifati mu'minesku. Kova razmislim kod Allah azza wa jal. Pa ja te razmisli pe o imani ojačim. O imani ojačim. Kana tu razmislim. Sar Allah subhanahu wa ta'ala stvori sada insane. Sar Allah azza wa jal stvori sada savršeno pire moćesa. So si savršeno. Sarvo stvori sada. Hem dikao mudrost Allahsku subhanahu wa ta'ala so ovo stvori sada, onda najsumnja so amaro imani te peru. Najsumnja kakao. Nemoguće se imani te oslabio. Trito bralaren, sar, dakle, on način sar te baro amaro imani, odnosno te ojačila amaro imani, ako asi te čerope ameli ko pokornost Allah subhanahu wa ta'ala. Te rodo pe blizina Allah azza wa jal. Tave paše Allah subhanahu wa ta'ala. Sar so siamin hadisi kotaro Rasul sallallahu alaihi wasallam so feno aqrabu ma yakunu abd wa huwa sajid. Mai paše so shaita o abdi Allah azza wa jal, a se ki sejdava. Sar so feno pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pe çerçe Fatimaçe pomoži korkuritut bi kethreti sujud. So me bu sejdavin co Allah. Mati misli so me se pejgamberi so shai nego pomoži korkuritut. Pa jate kana god kao dakle amaro ibadeti prema Allah subhanahu wa ta'ala ko pokornost, onda janso amaro imani ka baro. Shodno kotar o kvaliteti amare ibadetesku. Hem i količina, hem i vrsta ibadetesi. Znači o kvaliteti i količina, hem i vrsta. Dobro, dika kana o kvaliteti. Kana god o Amerika izvršil pe summa elače,
због акава о имани кабар. Али ако ибадети извршиле заедно само кога со мора, со мора, онда најкоја квалитети. Ама имани ни баро. Хем кана год о ибадети ке извршиле ко квалитети исправно, џан со мора имани кабаро. Али кана год ка извршил о ибадети со најквалитетно, онда амаро имани ачулко исто там. Дакле ко квалитети кана год амели извршил пе со мајлаче, збога кава о имани мајбут барол. Хем о квалитете амелеско барол, зависности кота о искреност, хем о следи пел сунети Ресулеско салалаху алейхи ва салям. Саме на канаки количина. О имани барол сходно и количина котар о дело хем ибадети. Јер само о дело си имани, па сигурно кана и количина барол ви о имани. Пример. И количина. А кана мен, пример, каđавки на фила. А ми само кланјаме 2 речати рачако намази, пример само. Али замисли када би кланисал која ек сахату. Сарбија вала мара имани. Замисли када би учисал Кур'ан и учи јаке, пример само споминју, упаши страница кој џиви. А замисли када би учисал ек џузи. Сарбија барола мара имани. Пример када би учисал Дин Алеско субхану ва таala 10 минута кој џиви. А замисли када би учисал ек саат. Сарбија барола мара имани. Хем дикака тека на се питање и количина, барол хем о имани, да, односно ојачил о имани. Да. А спречимо си кота ракава која нема џолте покори палај се субхану таala. Хем дикака на кате и врста, ки врста си о која со Аллах субханаху ва таala нареди сада. Хем ленго обављање течере мајлаче си. Аллах со нареди сада, која си че мајлаче течере. Сад, например, ситот котара и на фила. И на фила. Течере вој си мајлаче. Нали га ти со се о имани ојаче. Хем се амена прописи котара и на фила, или котара сунети. Ако чере, се тут награда. Ако муче, нај тут награда. Ама нај сан казнима. За разлику котара фарзи. Ако муче о фарзи, онда сан казнима. Ако чере о фарзи, онда сан наградимо. Таман. Хем не се амели по дакле покорност, Аллах се субхану ва таala си мајлаче котар авер амели. Хем со де год о амели баравол пе барол хем о имани. О штарто планите избегни пе свако харами ради идар према Аллах субхану ва таala. Те избегни пе свако харами ради идар према Аллах субхану ва таala. Хем кана год о шехвети си мај баро со черопе даке о харами, о имани перо. А кана год инсани ко покорност Аллах се камучол о харами, о имани којачил. Таман, ради Аллах азza wa jal, мучол не са во шехвети, не са во страсти. Аллах азza wa jal закава ириле се о имани. Ириле се о имани. Јер со се, јер овдина предност е Аллах е упрало шехвети, упрало страсти. Para za razliku kod trkova, Allah azza wa jalla irili se o imani. Isto da gate. A bilo ih sahabi ko Resuli sallallahu alaihi wa sallam. Hem penul ja Rasulallah. So misli kotar o manush penul kova uspisada ko životu tečelo sa so Resuli se kova. Kotar je bila će buča. So god Resuli se kova sa čanda. A kva sahabi sa purano. Hem ponekad si kala mare purane, von lađante pučen direktno pese. Nego uvek pučen ko 3 tolice. Jani, so mi si kotarakava, so mi... Ja, ipak lađo si. Hem, vo primi sada islami, hem penolpe o Resuli sallallahu alaihi sallam, primi doj o islami Allahi ko sol sale se haramora. Haj samo ko, nego pretvorenim ko hasanat, ko dobro delo. Hem čalope ko pungrop, hem ma akremete Allah. Sao divno gospodari santo je Allah. Sao divno. Jer so se Вовса спремно те мучол пиро шехевети, пиро страсти, пиро интереси, хем упрал сака прво са ко? Аллах и бројек. Аллах и риле се о имани. Аллах и најнеправедно према имануша кога манџента венла че робора. Дакле те мучол пе исто харами
o imani mai barol, jer o pritisaku imanesku si mai barol hem akava da kakasi koja imanesi snaga. Jer ako insani si imanesi snaga, ovo si spremno te mučo sakala buča. Ako je najmen koja imanesi snaga, onda amen sam miskinala. Miskinala, znaš ti. Kad te spomnim ko imani, to men jalino ko kuranska ajeti su Allah azza wa jalla واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. هم سدين okova dakle šejtanora على ملك سليمان kod vlasti Sulejmana isku. وما كفر سليمان أو سليمان نيجري ساده ولكن الشياطين كفروا على شيطان نيجري ساده يعلمون الناس السحر سكامين منوشل والسحر. وكواسو أولول إرومت هي يفرقون به بين المرء والزوج وكواسو أولول إرومه مرمنا. دور. أكتي سبوميو به هاروت وماروت. Kasi duj melekura kola avile sar iskušenje manushenje te si kavelen o sahar. Hem kana god katro benu Israel avile kelende te si chono sahar bon opemeninin so ma si cho kawa jera kala si tu će šteta ke čiro imani, šteta za čiro dini. Šajte napusti da ke o islami te džal hem čo dini, hem čo imani. Ali von kana se sa naporna tule šore se manđin te si čon prvo si kamenin so morate čerenje kufur, neverstvo. Hem kelende salkova, kana černa kao kufur, jer uslov si ako manđete si čo sahar, mora prvo te si te o neverstvo, te muče o imani. On direktno dičena sa sar Allahi ilorindar o nuri, hem inđaro ljupre. Ako sa imani. Hem zbog koleste kala sehar bazara kola si, manuša kola si iskušime, Wallahi jedino on žalim kroz kova jad hem poteškoća način. To kada bi dičesa manuše, Wallahi bilo manđe kinsani, ki džamije, mo to manđe po problemi, me mislim ta narvao kad harjavan mande. Znači, zar postoji ga samo manuš su sine problemi? Zar postoji? Zamisli so da le najlekova imani te osetil su čelo bila čibući. Jer kada bi ovo lekova imani ne bi će vas. Jer Allah ili naljestar kova imani, džardali upre. O svetlosti, ili naljestar o svetlosti. Hem to diče samo kilesko moj o kalipe. Dakle, o insani muklaka vaso se jedina prednost Allah subhanahu wa ta'ala hem je poslaniko sallallahu alaihi wa sallam upravo piro sobstveno duševno šehveti. Ahmed prenosivan piro musned, hadisi kod Resuli sallallahu alaihi wa sallam. Sopeno Resuli sallallahu alaihi wa sallam, čačima se nikada naka muče nešto radi Allahi, a tana iril Allahi majla čelestar. So god mu klan radi Allahi. Allahi sigurno kiril tu čelestar majlače. Dika primjer, ko Jusuf alaihi sallam. A so desi sa Jusuf, Allahi so čerdaj, ta ovo kralju ke Egipat. Naligate. Dika isto agate sahabora. On muke imeka, muke pe familije. Allah iri sadani nikas. Resulet sallallahu alaihi sallam. Iri sadani i Medina. Dika isto da agate o pengameri sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi yači sadari. Dika Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi yači sadari. Dika buten manushen kola wallahi muke radi Allahi nesa je bučao sallallahu alaihi yači sadani ke kavadini. Koja si obećanje sa subhanam. Obećanje Allahesko su obećil, hem Allah ispunil. Allahi dakle ispunil piro obećanje. Hem sjamen u kuranska ajeti su Allah subhanahu wa ta'ala spominju, a koja si me jettaqi Allaha yaj'al lahu makhraja. Ko istinski daral kotor Allahi yaj'al lahu makhraja. Allah doli izlazi. ويرزقه من حيث لا يحتسب hem obskrbile o kotar ni nadilpe. Obskrbaj devesta. Tako da men morate olamen pa će i peko sakava ansoste Allah subhanahu wa ta'ala naredi sadamen je sad so objesi sadamen je Resuli sallallahu alaihi sallam te ojačija mara imani. Ako amen roda ne sa o spominji pe devlesko ke ne sa ve sfere te doresa sad su čerdeni sa i frakcije onda koja si batil ništa ma ni prihvatio peko to Allah subhanahu wa ta'ala. Mamuli Allah subhanahu wa ta'ala
Allahi te prihvatila me, Allahi te ojačila me, Allahi te podučila me, ja Rabbel Alemin. Znači, kao sa o dersi, o način sa ojačilo imani. A čela mi vijek dersi. Kođano, sa o dersi. O imani sa oslabio. Koja dersi je žučarovan. جزاك الله خير شيخ. ولا الله يسمع هذا المثل والشكر. بلا شماتات زكاتها الأخيرة تجويد من الله سبحانه وتعالى. ولا الله يسمع هذا تمام جدا كل سنة والشيء. كي هاي كلام شيء بالنسبة شنام جويد تعالى كلام الله سبحانه وتعالى. قال إن شاء الله تعالى هو من الخطبة. هاي سامي скоро 1 ساعة. Prilike, slobodno sjavančiko namazi akšamosući, Hanđama vrte kao odmori crkva, tamo namazi akšamosu kopadi, opalo namazi akšamosu šalaka, nastavi leze. Ke kao kuransko ajeti, a kana seti salim cara, ke kao kuransko ajeti se spominje sada, men da ledi ješfa'u indahu illa bidni. Ko se ovako aličio, osim ne se izinesa. A kate avilo sar šifa, sar ilači. Sar su sami kuransko ajeti, وَإِذَا مَرِدْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ. Kada nasvavam, ovsio koja su sastavljama. Dakle, kate ki suretu, ki ajetu u kursi, men da ledi ješfa'u indahu illa bidni, ko se ovako aličio, osim ne se izinesa. Ovo si šafio, Allah si ovako aličio. A kao se ispravno prevodi. Amin. Ve.